İlk sizler bu isteklerin olduğundan bir size gösteriyor. İlk sen bu isteklerin için olduğunu şoklığımızla bizim istekler Turayda kızım, dur. Senin yaşta bulay uzak yatı gelişmey. Bigirek irke simyada üskensin ahırı, ağır bulur yaşağı. Nihalsın, altın şeş. Yaxşı. İsmin bigirek motor indi. Özüm yemsiz mi? Yemsiz deyip, bir de ol kadar yemsiz tügül indi. Motorlu ol tuydağına kirek. Özüne işin tabılgan biteli. Balağız var. Yem şul bulayındı ol. Altın şeş. Aynalayım. Bizning şaqayın bilesiz? Qozaqcha mı? Bilmeyim. Şimkentqa qonaqqa bargan edik de şunda bir qozaq apasından işittim. Bigirek motorsuz indi. Aynalayım. Motorsuzlarını yaratam men. Altın şeş. Bir kengeş bereyim mi özüne? Sen yılmayıp yür. Yılmayganda sen şiberlenesin. Yemsiz deyip eytkenlerine ışanma. Bik yemli, bik motor sen. Rahmet. Ne buldu Valentina? Nega jılıysan? Korkam. Neden? Eğer de benim sütüm işitmese, ulaştan ölse, ay yok. Olursa ben de yaşamayacakmın. Ol bit benim sınğım bittim. Tuh, tale, dili.
тапқансың жылар нәрсе, жеңіл құтылғаныңа сүйініп, күліп күнә ерерге керек сиңа. Жылап, бала өстіріп болмай ол жаным. Күліп ер, балаң да сеннен күлерге үйренсін. Қарағы сен менің көкіректерге. Бек бәләкейлер битінде алар. Нешейінде аның сүті жетсін. Олай дейме, Валентина. Пу-пу! Көз тимесін. Бұлардан әлі құлын имізірге бола. Мен біріншімні тапқанда бүтіннәй жоқ еді әлі менім. Ізләрігіне бар еді. Әлі де қатырымды. Иленіші бірінші еқлаған түнні Зарифулла менім еріменді тұтмақшы бола. Қолы шуа да кете тігінің, шуа да кете. Міне шуларына, Валентина жаным, 11 бала иміп өстілер. 12-шісі әне мұнда кірерге күтіп тұра. Оларым Ғазинур Ғафиятуллин кібік. Қызларым Ғалия Банудан ким түгел. СССР-ның илләрінде. Әлі район больницында табып шындайлар. Қазан больницында тапсам нинди болмаслары. Міне шуға көре 12-шісі тағында шәбірек болсын деп Қазан раддумына келдім. Зарифулла әйті, алмайлар сені, сен анда ошутта түгілдің. Ашықма мен әйтем. Табар шағым жеткенін шамаладым да, сіңіллеріме қонаққа келдім. Толғақ тұта башлағаш, скорый помышқа шалтыраттылар да, ал мен ішлесінлер, туам деген баланы кері кіртіп болмай еш. Тоқтап тұрығыз әлі азырақ күні. Не дейдің, сіңнем? Бек көп сөйлейсіз. Балтон енді мен шулай, тіл бестесі. Зарифулла да битерлей өзімні шуның үшін. Міне, сенің кібік бір-бірі бізге сырт қойып ятсақ та көңілі болмас, е. Шулай бет, айналайым. Шулай. Сен өзің Қазанда тұрасың мұсың ол алтын шеш? Yok. Ulbida. Қойдасың ол? Қазақстанда. Мұнда нешік келіп шықтың? Шулай туры келденді. Ирің білемісің мұнда тапқаныңны? Yok. Хабар еттер, ятмасын, дүниясын ұнытып. Нешенші балаң? Бірінші. Неше яшсың өзіңе? 32. Күйеуге соң шықтың мұны. Әйесің. Алушы болмады, ямсыз бітмен. Алай дейме? Әйтме, алай дейіп. Бала тапқан қатын емсіз болмай. Yoqmu söyleme ikinci tapqır altın şeş, rıza bəxil tügül. Kızım da özüme şarm eken. Malay buluğun tiləgan edim. Hazır indi malayның, qızның ayırması yok. Hazır barda öz bəxitləri bilən tuğalar. Әне, menikiler. Topırdap duralar. 12 buldular bit malay canıma. 12. Bik köbindi, ime. Көп түгел, Гүл апа. Мен 20-ні табар еді. 20-ге қатын қызның шыдамы жетсе де, ғұмыры жетмедір ол, Валентина. Қатын қызның ғұмыры қысқа битаның. Гүл апа, біз бет 7 ел күттік. Ой, білсеңіз, Саша, мен, Сашаның әнелері, менікілер, бар бізді күттік. Бармаған больница, көрінмеген доктор қалмады 7 ел. Саша бәні кәуләп, сөзлерінің ендеңіне ешітмедік біз. Ой, әйінді бойға ұсқаш. Ой, нешік сақладық біз аны, Гүл апа. Шуңа көре зор болып туғанда енді ол сенің. 4 килода 100 грамм. Артық зор болып туғанына врачлар яратып бітірмейлер шул. Яшар мекен, Гүл апа? Ой, құрқам.
Bilseniz korkkanımdı. Yaşar mıken ha? Gül apa. Mındağılar jıyılıp tuyuna barabız eli malayından, şakırtsan. Oy, şakıram Gül apa, şakıram. Kızlar, barınızına şakıram. Oy. Şunday duygular kızlar. Bilmeysiz şatlığımdı. Bilmeysiz qanğanımdı. Anı bari tek. 7 yıl bala kütken xotin kızgın anlayala. Balam var bit minem. Ulam var. İsmi Sasha Blaşak. Atisi de Sasha. Ulam da Sasha. Aleksandr Aleksandrovich. Kızlar. Nişik menen atisim yaratam. Siz kız alına da gidir almaysız nişik menen yaratam. Bizning de irimiz var. Yaratmasak şul yerden 12 bala tapmasıyıq. Siz baxtli Gül apa. 12 balağız bara. Nesilimiz şundu indi bizning. Men özüm Zarifullah'ның jili tiyip gitse de balaga ozam. Tek mine singlibizgine. Qozanğa gitti de iri bilen ikisi bir balanın közüne qarap turalar şunda. Oy Gül apa. Min mi? Gül apa? Mine görürsüz. Bola! Bir yolaşılgaç bulayın ol, Valentina. Mine kördetir. Gülfin apang Gıymadal İslamova kibik giroy ana bilirsin ali. Valentina. Degerek motor ismin de Valentina. Marja bulgan bulsam men özüme Valentina ismi qoştırgan bulayım. Senin de mena Gül dep eytme yarayma Valentina. Öz ismin bilen güne eytin de yarayma. Oy. Ellen işik şitin bit Gül apa. Bir de kıyın tügel. Gülfine. Gül. Svitok. Bilesin mi Svitok'nu? Mene şunday finesi nerse ağına tatırgandır indi özüm de bilmeyim. Gülfine. Gülfina. Gülfina apa. Mene. Yarıymış ulan. Mene. Anlatmağına indi hazır. Ой, ну перестаньте ради бога. Deşmeyim singlim, deşmeyim. Zinhar aşulanma. İsmin nişiksin senin singlim? Qozan raddımının şolbalar indanım. Rayon balnisi bolsa. Üçüncü balamını tapqanda men Malayevka oğlunun bir xatını bilen bir karavatta yattım. Ey! Rahatlandık güne indi söyleşir. Rahmet. Qarab turam da, ne kirmeysiz, ne gitmeysiz, ya kirib oturig'iz, ya endi. Yok. Мен анда кірге ярамай. Nishab yaramasın, mında bütünübüzde bir tegiz, o'zig'iz. Мен бүтән отделениеден. Bo'lsag'iz ne? Bizde de yig'ishli o'rular yotmay, o'zig'iz. O'zig'iz. Aydagiz. Sizning palatig'iz qo'ydasin. Аста. Ondan indiler yota. Баласыз қатынлар ята. Balağız bulmayımın ey. Eytem ana. Siz bir de qaygırmağız. Balalardan hazır kim rahat görgen. İntigip ozaplanıp üstüresin de. Ana bizning Kurşu Hadiş apanın malayları. Qaysı qaya taralışı bitti. Adresleri de bilgisiz. Siz tağın biri de?
Соңғы тапқыр кисетем. Әгәр тагын шушы отделениега кирсәгез, Китәм, доктор. Китәм. ятыгыз урыныгызга. Балам булмый. Булмаса, сез тау бирмәкче буласызмы әллә? Соң юатырга кирәк бит инде кешене. Ятырга. Ятыгыз урыныгызга. Сез врач кеше. Алай дип әйтү сезгә килешми. Аларга бу отделениега кирергә рөхсәт ителми. Аңладыгызмы? Сезгә дә теләсә кайда йөрергә ярамый. Харап икән, тегеләй ярамый, былай ярамый. Кешенең авыр хәсрәте бардыр, җаны үрсәләнәдер. Аңа сөйләшеп, җиңеләергә кирәк. Игезгә кайткач, иркенләп сөйләшерсез әле. Аны кайчан күрәм мин? Ярый, тынычланыгыз. Ул хатынга сез дә, без дә ярдәм итә алмыйбыз. 10 ел элек баласын төшерткән. Беренче баласын. Бүтән узмаган. Теге вакытта врачларны тыңламаган менә, хәзер йөри. Сез һәм без нишли алабыз. Е. Бирегез әле кулыгызны. Яхшы. Тик зинһар бик күп йөрмәгез. Сезнең хәлләр ничек? Куркавыл. Ятам. Нидән? Sütüm җитәр микән, доктор? Җитмәсә, әйтерләр. Яле. Барысы да әйбәт булыр. Бер дә борчылмагыз. Сезнең хәлләр ничек? Яхшы. Бүген тордыгызмы? Юк. Бераз йөрергә кирәк. Йөрергә ярамый миңа. Нигә? Шулай. Сез врач. Сез белергә тиеш. Олы курсаклы булып каласым килми. Ай-һай. Бик күп беләсез икән. Әнә теге апага карагыз әле. 12 бала анасы тал чыбыгы кебек зифа. Безнең бит май җыеп ятырга вакыт юк. Ой, ятам. Гомумән, әйтегез әле аларга. Миңа дәваланырга ял итәргә кирәк. Биредә базар. Нигә тавышланасыз? Без сөйләшәбез, Найзара хатын. Әкренрәк сөйләшергә кирәк. Шибен тимәс ширитерләр командасыннан икән теге. Сезнең хәлләр ничек? Яхшы. Торырга ашыкмагыз. Сезгә иртәрәк. Әйтегез әле. Кызлар әтиләренә ашыйлар, мәниләренәме? Сез кемгә ашаганын теләр идегез? Миңа түгел. Күреп торасыз, ямсыз бит мин. Кем әйтте аны сезгә? Минем янга якын килгән егет булмады. Димәк, жүләрләр. Мин дә шулай дидем. Нәрсәгә сиңа егетләр? Ирең булгач. Утырыгыз әле урыныгызга. Утырыгыз. Бөтен җиргә өлгерәсез. Бөтенсен күрәсез, бөтенсен ишетәсез. Күңелсез сезнең казаныгызда. Район больницасында мин рәхәтләнеп йөри идем. Сашенька! Мин, танысыңмы мине, Саш? Яхшы
Düşügüz ondan. Доктор, Azra Hatun, Saşın kelgen bir güne siz aytan, пожалуйста. Saşa! Yaratasın beni Saşınka! Siz aytgan sözünü anlaysızmı yok mu? Anlayayım doktor. Anlayayım doktor, anlayayım. Doktor. Azra Hatun, bizim bakışımız var. Şeşetlerimiz bir gün, sizge şeşetler getirimin, yemi doktor? Barıqızga da. Tınışlanığız ketirirsiz. Tik zinhar tınışlanığız. Sizge tınışırak bulurga kerek, bala şakasıgız var. Buldu. Niye etseniz de tınlayayım buldu. Mine nerse kadirleniler. Fortoçka yerler bilen silaşırışın uyulmagan. Eğer tağın şulay kılansağız, qodaklap koyaşaqız. Anladınız mı? Anlaşıla doktor, anlaşıla. Үйгізге қайтқаш еркіндеп сөйлешірсіз әлі. Үйге қайтқаш, ерлер білән сөйләшергә вакыт буламыны юк. Кешенең ирләре иртисле, безнеке ер идер инде шабып. Ярый. Тик зинһар, әкренрәк. Güzel opalar. Alır zali jılaklarınızını. Sabır. Kobalanmış yağına. Olay kısıp tuttun aranı. Kursetmiş mi sizge? Yetişip gider Ninочка. Gitmey. Hene opağa qarağız. Boşta oşatığız nərsəz listanlı bitinde. Onlar əliga bütünüsü bir tüslü. Tuğay Ninочка. Minike. Siləşməgiz. Siz niyə oşatmışsınız? Oşatırmın bir şılmağız. Mene bir şuur üçün uquttular. Бик үссізле булыр ахыры. Каян беләсез, Гөлфин апа? Белмәскә. Мин аларның кайсы нинди буласын карнымда ятканда ук беләм. Нур исламым селкенеп тә карамады.
Hazırda yıkı yarata. Elfiyem gül tibini ıttırdı. Hazırda üstünde yurganın tutmay. Eferitim kıvırsına da kıvırsınaydı. Hamanda oturgan ornunda tikkine oturalmay. Burgalana. Benim kızım üzüme şamagan. Anın singlisine şagan. Anın singlisi şiver. Ana sıklanmagan yigit yok. Amineki. Nah benim kaynana. Kızlar, kilin zevkil. Berketim, minikler. Ami, isen meniyim. İsen misiniz? Antenin silgeme. Yaxşı, iz gitkiş, vırşılmağız. Aldım, barın aldım. Antenin silgeme. Anağız sizge şagan. Da. Честное слово! Yok, нормально. Siz Saşın aşırtmagın, Saşın. Temlaşatanır mısın ha? Koranı, aşırmagın. Valentina, Strale, bizleki görünmemiken şunda, Zarifullah görünmemi. Hazır Gülapa. Saşa, Koranı Zarifullah görünmeyman da. Gülapa'nın yeri. Nindiraksin ol, Gülapa. Ağır kişi sen lakayım tanılıp durayın de. Kara şeşli var, mıyığı var, burnunun sun kanatında belekeyine mini, kolun bulgap yerir, urtaşa bıyığı uzun kırpıklı, üstüne nese kiygendireyim de bilmeyeyim. Saşa, dinle. Kara şeşli, mıyığı var, urtaşa bıyığı. Anladın mı? Mine, tapsan şu terezeye kilsin gelme. Gülfin apa. Kara güzel, ana tili tümülme. Kara güzel. Şu kızı, alama! Saşa, kirek mi? Ana ulusu. Zarif, şıkın şık. Kayan kilip şıktın. Avulda işin bitken melle, bunda yürümesen. Ay, nerse bulsun deyin demeyine. Nişik izlep taptan. Biri de şu alıp geldin mi? Balalar ne halde? Saşa, şeşekler apiliniz ya mı kuvvettirip. Uzaklamayayım. Eydem bitiyor normal. Zarifullah, mini iştesin mi? Gülsine sıyırını savganda özünde qaraptır. Sıyırının qadatını bilesin, qarali. Oyrattan hot yok mu? Oylarına qara subuyla düşmesin. Qozlarını alıp qaytıp yabırga unutma. Saşa, ak gülmegen gırtirodunun adresi söyleyeyim de. Zarifullah! Biz dalga çekende gaz tuttu akılını. Zarifullah, mini iştesin mi? Qarali, barqay, girmeminde bulganıp söz aytmesinler. Qarali, urakka düştü gizmeli. Qarab, yırtkan bayınına. Bıltırda üç gün remontlap yaptı. Anteyin sirkin. Zarifullah, 4 günden şıgam, gelip yürüme, özümde qaytırmam. Ami. Zarifullah, çok ışık tutalım, yaşamasın! Saşa! Zarifullah, Tuşu gidelim dizler. Saşa! Anteyin Yarın sirkin. soğuk, Zarifullah, sen kaysana! Saşa! Eğer doşuk fortuşku yanında durup, köpekleri kızga salkın titirsegiz. Siz de indin, bolaşağı tugul bitsiz, onlardan kirek, ne çıkarıp
Siz nega balağızını aşatmadınız? Koyan bilesiz. Bilmesem min biri de işlemesiydim. Nega aşatmadınız? Hani geli siz benim bilen andı tonda sileşesiz. Min elige sizning bilen normal tonda sileşem. Siz balağızını aşatmagansız. Min sebebini bilirge tiyir. Benim kukraklarım ağırda. Vrach bilen bu turda. Nega endeşmisiz? Yaxşı. Hazır vrach qaytam. Sen singlim, olar bilen maturraq söyleş. Senin balağını qaraşılar işalar. Nerse? İmilerinin başı yarılgan məlle. Bala tapqanşı bilmisin şulalı nişlerge kirek ikenin. Anın başını uğalap, yumuşartıp dururga kirek. Ellen indi elisin. Ellesin bir zurna şelliknin balası mı? Bizni songa sokmağın. Biz bir de barımızda analar. Valentina dirseydi. Biz mında bütünübüzde bir tigiz. Aşılıp gitip söyleşsen, biz de senin karşında gülüp güne durur idik. Alay yaramay. Sile bitirdin mi? Yok Ali. Ülşep qaradım ezdara hatırını. Bala aşatılmagan. Ko'rsatigiz ali ko'kraklaringizni. Kerakmi. Nechuk kerakmi? Dilemim. Oshiqroq aytib aytigiz ali. Dilemim imizirga. Ni uchun? Dilemim bitti gitti nega baylanasiz. Sabırroq. Sabırroq. Aydagiz. Joylabgina söylashing. Men bit sizning palatag'izning vrachi. Shunga ko'ra bilirga tiyish. Ni uchun balag'izni emizirga tilamaysiz? Ул menga kerakmi? Sebebi jiddiymi? Jiddi. Irigiz bormi siz? Yo'q. Erim yo'q menim. Altın şeş. Oynalayım. Bağır kesegim nega жылыйсың endi? Алтын шеш. Милая. Хорошая. Соң ol bala bizge de kızgamış. Nişletiksin endi? Aldanalar şol. Атын kız aldanır için yaratılgandır endi. Алтын шеш, жылама инде. Менә күресең барысы да яхшы булыр. Ул бит кызып китеп кенә әйтеп ташлады. Менә тынычланыр, уйланыр, барысы да яхшы булыр я инде. Жылама инде. Алсам инде жылыйм. Бүтән кеше өчен дә жылап бетереп булмый бит инде. Менә без үзебездә аның белән сөйләшербез. Тыймагыз. Юатмагыз мине. Мин аңа әйтәсемне барыбер әйтәм. Табигать сиңа иң бүйек бәхет биргән. Бала табу бәхете биргән. Ә син рәхмәтләр әйтәсе урынга син. Жай инде, жай. Йөрегенә бит ул. Шаяртасың гына бит син сеңлемәйем. Шаярмасын да. Бала шаяра торган нәрсә түгел. Уенчык түгел. Уенчыкны ташлап калдырмый җүнле кешенең балалары. Ире юк имеш. Минем дә ирем юк. Ләкин баламның атасы бар.
жігітлер қарамадылар мені. Қолымнан тұтып сиям деген кіші болмады. Күйеуге де алырға тілемеділер. Қартая башлағанымны аңлағаш біреусіне өзім ялындым. Баланасы ет мені дедім. Баланасы болып bu dünyadan кетесім келді. Күлдігіне ол бірау меннен. Шанмады менің шынлап айтқан сөзеріме. Бәлки қорыққандыр да. Екіншісіне ялындым. Езіме қарарға қорықсаң түннен кел, қараңғыда езімні көрмәсің дедім. Бала табасым келе дедім. Баламның атасы сен екенін бірауға да айтмам деп ант еттім, жыладым. Gülmedi o minne. Anladı beni. Min rahmetler yasınan o beni bakıtlı etti. Min. Ana. Benim. Balam var. Bundan sonra benim kanım ağırda kalacak. Canımның бірілі шаңарда болашақ. Менің бала, менің көкірек сүтім демгенде, менен де бақытлы кім бар bu dünyada? Әсин. Нишік, жаның шыды. Yok, мен ышанмаймын мыңа. Тілесеңіз нешлетіңіз, сіз мен ышанмаймын мыңа. Ышанырға да тілемеймін мыңа. Егіз, болды. Дүния көрмеген әлі сіз. Бірде ишіткенігіз жоқ му әлі? Ятығыз ұрын әріғызға. Ятасыңыз келмесе, коридорда ерегіз. Нәрсе икәулеп кішіге ташландығыз. Кішіні суғы жеңіл ол. Нәрсе? Алдандың мұны, сіңлім? Сен бек бітірін ме? Нешлетесің енді қазір? Бұларға үпкелемеді. Олар сені яқын етіп кіна ашуланалар. Әйде, тұрып отыр. Сіңлім тәмлі күштенәшлер кірткен. Әйбәтләп сөйләшә ашық. Жеңілейіп кетірсің. Сөйләшсін, хәсретіңі ішіңе жиып ятма. Иміз сен балаңны, олырсың мы, олмассың мы? Башта иміз. Аннан соң өзің тағын бір қат ойларсың. Ирге исің кетмесін. Ират инді ол. Ишік алдындағы әтәш шекілі. Балаңны көргәш ол дәлі икінші түрлі ойлар. Нәрсе? Үйленген нәрсе еді мәней. Әтейің, әнейің бармасың? Китігіз, а? Кеттегеш. Кетерме? Біз мұнда ғымыры бойы ятмайбыз. Көп болса атнауын күн.
Яныңа келгәннәрне куарга ашыкмасын. Югыйса, килүче дә булмас. Ялгыз башың нишләрсең? Ял, тор әле, утыр әле, киреләнмә әле. Әҙрисен әйт, ул сине алдаган мәлғүннең. Без аңа хат язып салыйк. Яш шул әле син. Күп нәрсәләрне белмисең. Менә мин төннәрен уянып китәм дә балаларымның барсының да башларыннан сыйпап чыгам. Ә менә сыйпарлык кешең булмаса, Китегез дидем. бәгырен каткан синең җан кисәгем. Авыр булачак. Үзеңә дә, бүтәннәргә дә. Бәгыре каткан кеше куркыныч бит ул, сеңелкәем. Изгелек тә эшли алмый ул. Эшләгән изгелекнең кадерен дә белми. Балаңның рәнҗүеннән куркышмасам, ананың рәнҗүе балага, ә менә баланың рәнҗүе анага төшә дип әйтә минем әни. Менә сөйләшәбез әле, иптәш врач, бик матур гына сөйләшәбез. Нигә алдашасыз, Мингличева? Ирегез бар бит сезнең. Нигә дәшмисез? Нигә әле сез миннән сорау аласыз? Мин сезнең врачыгыз. Врач булсагыз, үз эшегез белән шөгыльләнегез. Сорау алу сезнең эш түгел. Сез ирем юк дидегез. Сезнең ирегез бар. Законлы ирегез бар, Мингличева. Нигә дәшмисез? Мөмкин булса, биразга гына чыгып торыгыз әле, ханымнар. Сезнең законлы ирегез бар, Мингличева. Әйе бар. Нигә алдашырга? Анысы минем эш. Балагызны алырга теләмәвегезне ирегез беләмесең? Үзеннән сорагыз. Ул командировкада. Ул студотрядта. Сезгә бездән ни кирәк? Миңа сездән бер нәрсә дә кирәкми. Мине сезнең балагызның язмышы борчый. Нигә сез аңа борчыласыз? Баланың әнисе борчылмый икән. Кемдер борчылырга тиеш. Мин аңламыйм сезне, Мингличева. Аңлашылмаслык ни бар? Баланы алмаячакмын, һәм минем ирем дә, законлы ирем дә шул фикердә. Ни өчен? Әлегә безгә бала кирәкми. Ул безгә комачаулый. Ничек? Бала карарга безнең вакытыбыз юк. Безгә икебезгә дә укып бетерергә кирәк. Әниләрегез бармы соң сезнең? Без аларга бурычлы булырга теләмибез. Икебез дә. Нигә алайса балага узарга иде? Ул безнең ялгышыбыз. Нигә абортка кермәдегез? Беренче баланы төшерткәннән соң, икенче балага узмавыгыз мөмкин диделәр. Кем белә? Бәлкем безгә киләчәктә бала кирәк булыр. Шундый тыныч сөйләшәсез? Нигә ахылдарга?
Artık emotsiya selametlikka zararlı. Söz bit. Sizning balag'iz turunda bora. Anlayın bilen. Anglab bitirmisiz singlim. Siz nerse singlim de singlim. Aytdilar bit sizga bala bizga kerak. Kimga kerak şul qarar menim. Bizning bir nindi de pretenziyamiz yo'q ham bo'lmayacak. Anilargiz bilan сөйләшәчәк biz. Foydası bo'lmayacak. Сөйләшегез. Төлиләр икән алсыннар. Тик безгә претензияләре булмасын. Кытышкыч. Мин мондыйны беренче тапкыр очратам. Тагын очратырсыз да. Икенче булыр. Нигә карап торасыз? Ялтырга теләпме? Юкка тырышасыз. Siz укыган институтка хәбәр итәчәк без. Biz ул вариантны да уйладык. Biz җинаять эшләбибез. Аборт ясатып үтергәнгә хөкем итмиләр. Ә нигә моның өчен хөкем итәргә тиешләр? Ни айырмасы бар? Кем карарга тиеш сезнең балагызны? Сез уйладыгызмы шул хакта кем карарга тиеш? Кабатлап әйтәм, кемгә кирәк шул карар. Андыйларны карый торган махсус урыннар бар. Дәүләт җилкәсенәме? Дәүләтнең җилкәсе юк. Дәүләт үзе кешеләр җилкәсендә утыра. Дәүләткә хезмәт итәргә кешеләр кирәк. Кирәк икән, үстерсен. Иманыгыз бармы соң сезнең? Мин ул сүзне аңламыйм. Бишек җыры беләсезме? Безгә аны өйрәтмәделәр. Сез бит ана. Мин хатын кызгына. Ул миңа кырсакта чакта ук ят иде. Кеше исемен йөртәсез бит сез. Кеше исемен йөртүчеләр миллиард белән исәпләнә. Барысы да сез күз алдына китергәнчәме? Мин тормышны үземчә күрәм, сез үзегезчә. Мин бит сезгә нигә сез минемчә уйламыйсыз дип әйтмим. Нигә әле сез үз рецептыгыз белән миңа бәйләнәсез? Сабыр. Сабыр сез моны чынлап түгел. Сез моны юри генә. Безне сынап карар өчен шулай бит сеңлем. Ә нигә миңа сезне сынарга? Ул минем вазифама керми. Шулай ук мине сынау да сезнең эш түгел. Мин ничек телим? Шулай яшим. Миллионы, миллионы, миллионы. Алых рус. Әгәр Незакна. мин теләгәнчә эшләсәм, мин бит сезне моннан тиккәләп чыгарган булыр идем. Чыгарыгыз, булдыра алсагыз. Кызганычка каршы гуманность дигән нәрсә бар дөньяда. Кешелеклелек бар. Айып бар, кызганычка каршы. Ичмасам имза торыгыз. Чыкканда алмассыз. Сез врачлар телендә сөйләшмисез. Әнә авыл апасы кебек сөйләшәсез. Нигә миңа аны имезергә? Ярамый. Ярамый миңа аны имезергә. Еләшмәсен. Мин ардым. Миңа ял итәргә кирәк. Мәсәлә ачык. Калганын үзегез хәл итәрсез. Бәлки уйларсыз. Сеңелкәем. Бәгыркәем. Син кара әле минем күзләремә. Кара әле күзләремә, бәлки күңелеңнең бер пишмагында. Михырбаныч кына калгандыр. Сеңлем. Кара әле күзләремә.
Sizge ne buldu Zara hatımını? Beşinci palatadagi Mingilichevaga balaсын kiritmag'iz. Yaxşı. To'xtag'iz. Belki kiritirga kerakdir. Siz necha o'ylaysiz, nechika? Bilmayman. Kim bilirga tegish? Siz bugun anlayinda Zara xotin. Men ul xotin bilan aligina suylashdim. Nega uning bilan suylashib turarga? Kishi shul, kishi. Kishi onda bo'lmay Zara xotinni. Nende bo'la? Kishi tasli bo'la. Shaqir tig'zali uning anisin. Irining anisindi. Yaxşı. Sen Ninochka. Beshik jira bilasizmi? Qaysi ma'noda? Yarar borig'iz. Men ozgina yol etayim. Kirishga yaraymisan? Ne bor? Bulayg'ina edi. Kirigiz olaysa bulayg'ina. Ishim pishib ketdi hali mana. Neden? Neden deb alla nishik bitdi. Narsa nishik? Bilasiz ishingni. Bilasizmi? Kirib yotig'iz hali. Siz har vaqt oyoq ustida izligib ketsangiz, Izliksa tag'i qiziqda tugul. Bunda kamit ko'rsatmaylar. Ko'rsatalar ekan shul. Avulga qaytib сөйләсәм, ishonmaylar endi. Narsa? Avulda borsa aybatmini? Türlüsü var da, bula yo'q tugul endi baribir. Irod qo'yda da ozg'in endi ul. Amina xotin qizning bulay bo'lgani yo'qdir. Yaxshilari ko'brakni tugul. Bek ko'p. Mana shunga ko'ra bunday hal qo'rqinish bo'lib tuyuladi. Iyalashmasak edi. Irsiz bola o'stirga ko'nikdik endi iyalashdik. Irsiz bola topqanlarining bolalarini almauına iyalashib kelamiz. Birida irli xotinli. Ikkisi de salqin aql bilan Manasına da iyalashsak kim bo'lurmiz biz? Balalarimiz kim bo'lur? Şulay şul. Beshik jırlarını unutib boramiz. Unutib boramiz ekan şul. Avır endi sizga da munda ishlawi. Iyimi? O'zingizning balalaringiz bormisan? Bor. Birovginami? Shu. Onisi yaxshi ekan hali. Kim bilabit? Ulam. Qizim deb boshlardan separga vaqt da yo'q, shababizda shababız. Boshdan separ uchun ko'p vaqt kerak tugul anisi. Gil sepab turganni yaratmay bolashaga.
Көңілің изгіде болса, тұя ол балашаға, әнесінің көңілін, әтисін де шулай. Шулайдыр. Сізнің тәжірибе зоррақ. Кіші болсынлар едімді. Ил алдында ұятқа қалдырмасынлар еді. Өзің гіне білсең ол, ауыр болса да түзесің. Әміне ил сөйлесе, балаңны хурлап, онысын көтеріп болмайдыр. Әлі бір күн әтесі Зарифулла ұлымалайға айтып қартыра. Қараны, кішілер алдында яманатың шықса, сыңа бір сөзді әйтмейм. Өзім басу қапқасына шығып, асылынан дейм. Күліп күнә ерес орынға әллән инде көңілсіз нәрселер сөйләшіп отырабыз. Ие ме? Қарағыз әлі. Оны бізден шығарсағыз яхшы болар еді. Қоя шығарайық. Bütün palatlарда нәқ сіздің кебек кішілер. Шулай да. Онысы мен өзім төзім халықта. Икебіз бик не бит. Бала деген нәрсе оларға бик те қадірлі. Ол bu болып қоймағайы deyip қорқам. Doktor! Ayağınız tizrek! Altın şeş! Altın şeş! Әкренрәк йөрегез, йокласын. Баласын өзім емізем сіңлім. Менің сүтім жетерлік. Ятыгыз урыныгызга, аш булмас. Ятам сіңлім, ятам. Міне, көрдің ме, Валентина? Бек артық неттерге ярамай. Өз нервыңа өзің баш болырға керек. Алтын шешнің баласы қызғаныш. Елі сен, yoqны сөйлеме. Мында баланы аштан өтірелер дейміні. Өзі де бек әйбет болыр. Өтәдейді бейт, біраш. Барсы да шул қабағат арқасында. Болды, жетті. Ана, сенікі. Сашенька, Сашуля, бізде йоқлайлар. Бар қайт, жаным. Яқшы. Бітінісі де яқшы. Ашуланмағызын Гүлфин апа келген бейді. Міне қызық, неге ашуланайым? Миллионы алын. Ябығыз сквозняк. Нинди сквозняк болсын, алтын шешке хауа керек. Ябығыз дейлер.
Келіп кіне қара. Қазір форчикадан тұтып ұрғытам. Сенің сасыңын есінеп ятырғанында паганы. Вот я замолчу сейчас, весь стерва! Кімге айталар, Валентина? Айтып тұралар бет сеңа, көріп тұрасың алтын шашының қалын. Валентина, сен сүгілме. Емсіз сөзлер айтма. Олғына азалаңа. Барға керекмей. Емсіз сөз айтып, күшіні түзетіп болмай. Анлар сенің ол сөзлеріңне олың іштіп ята. Әй, ішітме дейме. Көңілі білән ішіте ол. Бала ол сенің не ойлағаныңа қатлы ішіте. Онлары тәмсіз тілі қатынларының балалары да тәмсіз тілі бола. Әлі сіздің бірде сүгінгеніңіз жоқ ма? Жоқ. Іште де ме? Бар-бір енді ол іште не, үйде не? Біздің іште. Бізде де енді онысы. Сүгінәлер. Хатын қызлар сүгіне, Валентина жаным. Тек тұрғаннан сүгіне. Сиырны да сүге, сүт алырға келген шоферға да сүгіне, үйге қайтқаш иріне сүгіне. Әллән енді сүгіну сөзлері біләлер. Әміне, матур сөзлер білмейлер. Яры болды. Болды. Ят орныңа. Әлі врач айтып тұрды. Бишік жырларын ұнытып барабыз дей. Шунда ішімнен гіне ойлап, ұялып қойдым. Менім де бит байтақтан берлі бишік жыры жырлағаным жоқ. Гүл жырлап тұрмасаң, ұнытыла шул ол жыр. Валентина, сен бишік жыры білесің ме ол? Білмейм, Гүлфин апа. Мен білем. Міне, ояттық та, әсен йықла, айналайым йықла. Тілімні тыя алмайм шыл, тілімні. Мен йықламайым. Сіз сөйлешіңіз. Мен сізні тыңлап ятам. Сөйлешіңіз. Жоқ енді, жоқ. Сестра сөйлешмеске қошты. Менім сізні тыңлайсым келе. Қорқыттың бит алтын шәй. Яқшы менді қазірі. Сөйлешіңіз. Сөйлешігіз деген шаның сөйлешігіз сөзінде табып болмай бит әлі. Міне халің яқшырғаш, сеннен бишік жырғызны жырлатабыз. Ауылға ұтып алып қайтам. Оптырасын әлі балалар. Ой, мен де Сашық айтам, язып алып келсін. Төсмәді. Башына ой кіре башлады ақырысы. Бұрғалана. Біз әлі Юрий ул барында үшеулеп бишік жырларбыз. Міне әйтті дейірсің, үкіріп жылы яшақ. Оннары кетіргіз меңа. Баламны дейешек. Жырның аның шонсы яқшы, үзәкке барып қалала. Бір вақыт біздің ауылда шондай бір хәл болған. Бір қыз түбәліп әнесіне қорап тұра екен. Неге бұлай қызым түбәліп қорап тұрасың деген әнесі? Міне сеннен туғаныма хурланып қорап тұрам әлі деген қызы. Шуннан соң шул күнне ауылға концерт келген. Шунда бір жыршы бик матур етіп, мұңлы етіп, әнем, көз нұрым деген жырны жырлаған. Шуннан соң қыз үйге қайтқаш, әнем, көз нұрым, зинағар мені ғафу ет deyip жылаған. Ondan soң әлі біздің көрші ауылда салтықта. Тағым сіз. Қазір шығып кетігіз. Зинхар тауышланмағыз енді. Мен бет бір гіне нәрсе сұрайым. Сұрамағыз да тыңламайым да. Сестра. Шығып кетігіз. Сестра. Шығып кетігіз дейлер сізге. Айзара қатыны. Мен бірдей де әшілей алмайым. Милиция шақырта алмайым ішінді мен.
İpteş vraş. Zinhar için. Siz aytgan so'zni anglaysizmi, yo'qmi? Anlayayım. Zinhar için tınla kız mine. Ezgine. Ya tinglayman. Tinglayman. Mendek kishisiz siz. Aytib turalar bit sizga. Ya söylәгез. Ginekologiya bölüginden min. Bilem. Balam yok minim. Davalanam. Min bilmedim. Yaşidim әлі min. Миңа баламны түшүрүгө куштулар. Шулай туры келди. Врачлар айтты. Тыңламадым, ышанмадым. Yaşidim әлі min. Бүтән болмады. Балам yok минем, доктор. Мен нишлей алам? Ярдәм итегез. Миңа бала кирәк. Ярдәм. Нинди ярдәм? Бала кирәк миңа, доктор. Аерылышабызды. Ирем. Мин яратам аны. Аңардан башка яши алмыйм. Башта аборт ясатырга үзе кушты. Хәзер аерылышабызды. Бала кирәк миңа ди. Бала кирәк миңа, доктор. Аңладым бит, жан кисәгем. Кызганычка каршы мен сезгә бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Сез миңа ярдәм итә аласыз. Мин барысын да ишеттем. Нәрсә ишеттегез? Теләсәгез эшли аласыз. Я әйтегез. Нәрсә эшли алам? Мәгез. Сезгә. Нәрсә булар? Алыгыз сезгә. Тик ярдәм генә итегез. Җыеп алыгыз әле буларны барысын да. Һәм барыгыз чыгып китегез. Күземә күренмәгез. Туктагыз. Мин сезгә әйттем. Ярый. Ачуланмагыз мине. Ачуланмагыз мине. Тик сез миңа ярдәм генә итегез. Ярдәм итегез миңа, доктор. Миңа бит әйттеләр, өйрәттеләр. Больницадан бала алып чыгып була диделәр. Мин бит, доктор, иремне алдадым. Мин балага уздым дидем. Больницага бала табырга кирем дидем. Улар хәзер командировкада. Мин ул командировкада чакта кирдем. Ярдәм итегез. Ярдәм итегез. Кызганычка каршы мин сезгә бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Сез миңа ярдәм итә аласыз. Мин барысын да ишеттем. Баласын алмый диделәр. Бирегез. Бирегез миңа ул баланы. Бирегез, доктор. Бирегез. Зинһар өчен. Тынычланыгыз. Бирегез. Торыгыз. Бирегез, доктор. Торыгыз. Торыгыз. Тынычланыгыз. Тынычландыгызмы? Инде мине тыңлагыз. Доктор. Алкаларыгызны, yüzüklәрегезне киегез әле. Менә шулай. Инде менә булай. Кем сезгә әйткәндер артык бала бар дип мин белмим. Әмма булган очракта да булай гына. Җиңел генә эшләнми ул бала бит. Адәм баласы. Монда итәк астыннан алыш бириш итәргә Сорочи базары түгел бит. Әйттеләр. Мөмкин диделәр. Менә кем әйткән, менә шул килеп, безне өйрәтсен әле ничек эшләнә икән ул. Менә мин сезгә әйтәм. Әгәр бала сезгә бирелгән очракта да, аның сезнең бала түгеллеген ирегез белергә тиеш.
Yok. Ул bilirge тиеш түгел. Ул риза булмаячак. Мин бит аңа әйттем. Әйдә, бала алыйк дидем. Ә ул риза булмады. Башкача мөмкин түгел. Закон бар. Ярдәм итегез. Нинди кешесез? Әйтеп торалар бит сезгә. Ярдәм итегез. Миңа бала кирәк. Бала кирәк. Бала кирәк. Куанычларым, шатлыгым була, балам балам, үсәрсең син, сагынып җырлар, җырыма мине, үземнең нурым, күчәрсең син, сагынып җырлар, җырыма мине, үземнең нурым, күчәрсең син. Siz qo'ya. Uzatib qo'yam Ninachiga. Ne үшін? Ул bu була күрмәсен. Ne bo'lsin deylarga. Men bit olar үшін sizdan ko'proq javob berem. Я инде Ниночка. Сашенька карап кына калыйм инде. Emizganda qoramadingizmi? Эх, Ниночка. Аларга карап туйып буламыни? Сезнең әле балагыз юк. Шуңа күрә белмисез. Сашенька. Bola o'yinchiq tugul. Сашуленька. Сашенька. Сашенька. Сашуленька. Бигрәк кырыс инде бу Нина. Шулай тиештер аңа. Роддомдагы бөтен хатын-кызлар белән кочаклашып йөри алмый ул. Аңа эш эшләргә кирәк. Син аның кырыслыгын әйтмә. Балаларны ничек тотуын кара. Мин үз баламны да шулай матур итеп тота алмыйм. Рәхәт. Нәрсә рәхәт? Алтын чәй. Сезгә дә шулаймы? Бала имгәч җанга рәхәт. Сиңа да шулай да алтын чәй. Ой, кызлар. Ә минем бөтен тәннәрем рәхәтләнеп китә. Менә бөтенләй җиңеләеп калам инде, кызлар. Менә хәзер мин җиңел, кызлар. Ой! Кызлар, сезнең дә шулаймы? Минем гел ашыйсы килеп тора, һаман тамак туймый. Кызлар, әйдәгез утырып ашыйбыз, ә? Минем ашыйсым килми. Ой, алдашма, пожалуйста, алтын чәч. Әйдә, әйдә. Минем мондагы передачаны ашап бетерлек түгел. Әйдәгез, кызлар. Гөлфин апа, алтын чәч. Графиня, Гульфиня, кушать подано. А графина нәрсә дип әйтә инде? Мерси. Мерси. Алтын чәч, патхали. Графиня түгелмени? Ой, син княгиня, алтын чәч. Ә кайсысы зуррак соң аны? Кем белә инде аны? Алтын
şeş. Otur hele, otur. Ay rahatı kızlar. Eşlisine yok. Dik, aşaf yat. Şulayda, işimni sağındım kızlar. Kim bulup işleysin sen, Valentina? Штукатур malar. Sağınırlık iş iken şu. Alay deme Gülfin apa. Her bir işinin öz maturluğu var. İşimden de bigrek brigadadagi kızlarımı sağındım. Altın şeş. Mınamınsı alar küştün eşi. Oşa altın şeş. Oşa indi. Kozaklarda oşa demiler, jing jing diler. Altın şeş, aynalayımı jing jing. Altın şeş. Rahmet. Kızlarımın Jing adresinde jing, buldu. ну пожалуйста. Şakırmıybızmı? Ana kitabını okusun. Anlamıdır ol. Mındı şakını okup buladı mı? Nişikkin anlayalım. Kızlar mına buldu. Bizim Sonya payısmışlı. Allah! Hazır nişi bizim Gülfin apa? Yatıp yıklayız mı? Yok. Oşa ağaçta yıklarga yaramıydılar. En işi biz? Altın şeşinin bişlik jırın tınlıysı biz var. Nasıl aşık hale geçecek? Hemen yazıp alıp gelmeyin. De var altın şeş. Eyde. Bunda yarım yıkansın kızlar. Ne işle bindi yaramasın bunda da bişlik jırı zırlamagaş. Eyde. Күземнің уағы қуарасы, жүрегімнің парасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы, дүние қуамды oylatmaz güngeliminin danası. Eldi balam, eldi, eldi balam, eldi, eldi. Күземнің уағы қуарасы, жүрегімнің парасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы, дүние қуамды oylatmaz güngeliminin danası. Eldi balam, eldi, eldi balam, eldi, eldi. Üzeklerini izip alaşu. Kim bulup işleysin sen altın şeş? Balalar bakşasında. Terbiyeşiydim. Görünüp tıraşı. Anige yedim deysen? Hazır işlemiyim. 4 ay biline başlagaş gittim. Ne bilin seni? Alay deme Valentina. Kışı bitin özün bilesin. Bigrek de hatın kız. Anamını oylap durmay. Eyte de sala. Esin. Birevden de korkmadı. Altın şeş. Uyalmadı. Sen bir tane zina kılıp tapma. Ne jıladı? Aniler jılayın dol. Nişletesin. Onlağa jılamaz öyle.
Sen bit indi 16-17 yaşlı kız tügül. Kızık kına indi oturmuş kızlar eyme. İştip tınlap görüp durasın. Bizim brigada gül xotin kızlar işleyim. Oturup sirleşemiz de şuay koy vakit. Özümüz de şok atabız. Barısına da iriler gayipli. Nişiginde ol irler gayipli. Şulay Gülfin apa. Iriler bitip bara bit hazır. Murзилка журналına бесплатный приложение bulup kına yaşaylar. Kimligine tınlasan da şunu ayta. Bizim Sonya apa da ayta. Irilerge uşanış yok di. Yırtığıma yoma bulur deyip şıkkan bulasın kevge di. Ondan sonra indi intigasın. İsirik ir terbiyelep di. Kim indi ol senin Sonya apa degenin? Bizim brigadir. Şulay bek köp bilemini. Onun indi pensiyaga çıgar vakti jitken. Oy kurgan indi ol dünyany. İre bir işe. Gülfin apa. İşirtkeş işe indi. Elbet jitmezse. Balalarını yetim etip taşlap çıkıp giderlerdi. Şurtum da bilmiyor senin Sonya apa degenin Valentina, mилый мой, дорогой. Eybet hatınna iri taşlap çıkıp gitmi. Oy, nişik güne giderli Gülfin apa. Mine benim iptaş kızım var idi. İskit kişiydi. Şunu taşlap bit. Bir gün sizge eğlendiydi. Senin saçın seni taşlamagan biteli. Nice yıl balağızda bulmagan, olayda taşlamagan iş mi de desin özün? Saşı köpekler siragıl Gülfin apa. Saşı, minem vakit kegine turu kilgen indi. Ey, Valentina, милый мой, дорогой. Sen saşı vakitine doğru kilgensin. İptaş kızın senin için iskitkiş bulgandır da. Emine iri için iskitkiş bulmagandır. İrler alır, hayvan tirligi bilen bir, vakitinde oşatıp, işirtip, tamak ostun koşup dursan, ortından yerip yürü. Mine misalga sıyırnığını alsın, tri deyip sıypap, aldına pişen salsan, on bulgatıp жылы su içirsen, közlerini müldiretip, mügrep güne karap dura. Eğinde jilinin жылы su bilen yup, yumuşak şista silgi bile sürtsen, soğuganda da tibinmey, sütünü de köp bire. Eğer de indi, başına kire, moyunun astına kilgire deyip, şıbap bile kıynasan, kütüden koytup, kapkadan şabap kirmeyindi ol, kuvalap kaytarırga turu kile. Sın it bulup itte, aşatmışı, pşol deyip kışkırsan, kapkasından kurşular işik alına kirip tavuklarga izgenini aşat gibi. Сашенька, Сашуленька, Сашенька. İrler maturlarını izliler Gülfin apa. Alay tügel, altın şaş aynalayım. İrler izlemi hatın kızını. Biz özümüz izleybiz alarını. No, dürüst tügül indi Gülfin apa. Mine min meselen özüm izlemedim. Şulay tıyılağına ol. Mine min de Zarifullah deyip Zarifullah'ını kışkırıp izlep girmedim. Zarifullah'a bir karagaş, köngülüm Zarifullah'da ekenin sezip aldım da eğlendirdim de koydum Zarifullah'ın başını özümün yakka. Nişik Gülfin apa, nişik silegiz indi Gülfin apa. Sın Zarifullah Mürşide isimli kız артından yürü yedi. Mine bırılıp da karamay. Mürşide bütenini izley. Mine şundan soň men Zarifullah'ın yumuşak yağın sezip aldım da jırlıyı da bilmiyor. Biyi de bilmiyor musunun? Biyisi de kile, jırlısı da kile. Klubda bişirlerde Zarifullah biyi başlasa da jırlı başlasa da kızlar mağardan küleler. Mürşide koşulup küle. Şundan soň men Zarifullah uğuz gibi ukirip jırlı başlasa soň men koşulam da gitem. Zarifullah bilmegeni sizilmi de kalar. Talaylene Talaylene, talga yüfek beylene. Talaylene, talaylene, talga yüfek beylene. Көргенше сөзім көп бола, көргеш тілім бейләне. Көргенше сөзім көп бола, көргеш тілім бейләне. Әміне бірге de Zarifullah'ны өзім шақырам.
ою кебек әйләнгәндә, мин моның тирәсендә күбәләк шикелле генә бетереләм. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора, сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора, сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Менә без ничә ел инде Зарифулла белән авызга авыз куеп яшибез. Ә Мөршидә ирдән иргә йөри. Ә сез бит шибәр дә Гөлфин апа. Нинди шибәр булыйм? Кылыч борын, иләк авыз, акай күз. Ә менә син, Айналайым, үзеңне үзең ким санап, юкка йөрисең. Хатын-кызның шибәрлеге йөзендә түгел, хәйләсендә. Менә син мин шибәр дип күзегегә карап тор. Әгәр дә үзеңнең шибәрлегеңә ышансаң, башкалар да ышана. Менә мин авызымны бәләкәй күрсәтер өчен биреп йөрмим. Күзләремне акайтып, авызымны йырып, елмаеп җибәрәм. Зарифуллам авызга кирип китәрдәй булып сакланып карап тора. Ай, Саша, мороженое ярата. Но яраткан сиздермәскә тырыша. Шуннан соң кызлар мин, Юрий, Саша белән мороженое саткан җирдән үткәндә, Саш, ой, мороженое алыйк әле дим. Мин алам, үзенә алмыйм. Саш, инде үзеңә дә ал инде мороженое дип ялмап иде тегеләргә. Миңа да ала бу, үзенә дә ала бу. Ой, мыекларын ялый кимерә Саша мороженыйны. Ә мин мороженый гомумән яратмыйм, яраткан булып кыланам гына. Менә, хәйләкәр төлке. Саша мине ярата дигән була. Ничек яратмасын шушындай хатынны? Әйтәм бит, ирләр алар сабый бала белән бер. Без яхшы булсак, алар да яхшы. Без начар булсак, алар да начар. Дөньяның тоткасы хатын-кызда. Патшалар да бит хатыннары сүзеннән чыкмаган. Хатын әйтә икән, менә син шундый закон чыгар дип. Патша икенче көнне торган да шундый закон чыгарган. Ирләр алар без дип түшкенә киереп җыри. Эшләүчесе без аның. Да? Саша, ой, Александр Борисович, шундый закон чыгар. Алай түгел. Кычкырып түгел. Кычкырганны яратмый ират. Бакырың гына. Җайлап кына. Йокларга яткач. Ул сине кычакларга үрелгәндә, Гөлфин апа сөйләп тә карыйсыз. Ышанмыйсыңмы? Я, менә син миңа әйт әле. Синең кызыңның әтисе өйләнгән кешеме? Юк. Алай булгач, нигә син өйләнмәде, алтын чәч? Ничек өйләнсен? Ул яшь, шибәр. Аннан соң мин аңа үзем дә чыкмас идем. Нишләп? Монысы өчен дә рәхмәт. Тиле. Бигрәк тәртипле шул сезнең халык. Дай, чык син аңа кияүгә. Сез нәрсә? Валентина белән тотынса каршыңа килеп тезләнәчәк. Чыннан да, давай я, Гөлфин апа. Эшлибез, Валентина, эшлибез, ул безгә ни пашым. Әйбәт кешеме булай үзе? Кем белгән инде аны? Арак эчәме? Шә бугай. Алайса кирәкми. Алтын чәч, син балага узганда исерек түгел идемсең. Юк, мин анысын яхшы беләм, миңа бит сәламәт бала кирәк. Эшеуендә ташлатабыз без аны. Конфет суырып йөри торган итәбез. Ирләрне төзәтү җиңел ул. Ирләрнең иң азгын да төзәтеп була. Ә менә хатын-кыз аса, Валентина син әйтмешли, Алла әкбәр. Битте дөнья, атом бомбасы да кирәкми. Ник дигәндә ирләр нишләгәнен белмичә аза. Хатын-кыз белеп аза. Акыл белән, усаллык белән. Менә моның урынында ират булсамы?
Жел яғына салам қыстырып рақта сөйлешсең, өзінікін генә түгел, бүтәннәрнекін дә жиып алып шығып кетешек. Ә бу юк. Ире белән сөйләшеп бит алар. Ире белән бу сөйләшкән, бу кытырткан. Туктыйсыңмы син, юкмы? Син! Якын килмә. Слушай, ты, свинья, рожай своих поросят и копайся в навозе, а меня не трогай! Нәрсә дидең син? Нәрсә әйттең? Чыгарыгыз сез аны моннан, чыгарыгыз. Сыңгы тапкыр кисәтәбез, чыгарыгыз. Министрны чакыртабыз, чыгарыгыз. Тынычланыгыз, зинһар өчен. Сез бит өлкән кешеләр, аңлагыз безне дә. Біз бит сезне аңларга тырышабыз. Юк, сез безне аңламыйсыз. Бу бит без барына неврастение итеп бетерәчәк. Я булды, ичмасам, менә шушы апагыздан үрнәк алыгыз. Минем аркада килеп чыктылар. Ялгыш ышкынып китте. Гаепләмәгез үзегезне, Гөлфин апа. Я булды. Валя исеме? Валя! Валечка! Бала, имзасыңыз бар. Я булды. Я, сезнең хәлләр ничек соң? Яхшы. Молодец, барысы да әйбәт булыр. Выпишите меня! Мин сәламәт! Сез сәламәт, анысына шигем юк. Менә бүген баш врач кайтты, ул хәл итәр. Сіз білесіз, Айзара хатынна. Бала үз анасы белән чыгарга тиеш. Яхшылап сөйләштегезме? Сөйләшмәгән кая. Бераз гына да йомшамый. Сәбәбе дә җитди түгел югыйсә. Бөтен куркынычы да шунда шул. Иренә хәбәр иткән, кайтып тормаган. Телеграмма җибәргән. Дилемма ничек тели шулай булсын дигән. Дилемма. Тапканнар исемне дә. Баланың әби бабалары ничек? Бүген чакырттык. Килерләрме, юкмы? Көтелмәгән хәлләр белән очраша башладык бит, Айзара хатынна. Бер балага урын табылыр, табылып тора, тәрбияләнер дә, ләкин ничек кенә тәрбияләнсә дә ятимлек инде. Ничек кенә булса да ятим балада барыбер психологик дефект була. Чөнки тәрбиячеләр дә бүтәннәр дә аңа кызганып карыйлар, кеше шуңа күнегә, гомер буе кызганганнарын таләп итә. Яки киресенчә кызганган кешеләрне күрә алмый. Рәхимсез, михрибансыз була. Ата-анасы үлгән ятимнәр бер хәл. Бүгенге көндә күпме ата-аналы ятимнәр, һәм без шулардан шәфкать көтәргә тиеш. Каян килеп чыкты бу кешеләрдә шундый җавапсызлык? Юк. Юк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Сау сәламәт ир белән хатын балаларын алмыйлар. Ә ни өчен алмаска тиеш? Алмасалар ни өчен закон алдында җавап бирмиләр? Гафу итегез. Миңлечеваның кайнанасы килде. Шулаймы? Бик әйбәт. Бик әйбәт, керсен, рәхим итсен. Керсен. Исәнмесез? 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 Рәхим итегез, утырыгыз. Рәхмәт. Сез Миңлечева дилемманың кайнанасымы? Шулайдыр. Ничек инде шулайдыр? Ну, кайнанасы. Миңлечевамы фамилиягыз? Юк. Садриева Вазифа мин. Фамилиясын үзгәртмәгән ул. Киленегезме? Килен. Килен түгел ул миңа. Мин аны признавать итмим. Ничек инде итмисез? Улыгызны балагыз дип таныйсыздыр ич? Анысын таныйм да. Миңлечева дилемма сезнең улыгызның законлы хатыны. Булмагае. Алай икән. Ә соң сез киленегезнең бала тапканын беләсезме? Ишеткән идем. Нигә бергә яшәмисезме ни? Юк.
Алар квартираға шықтылар. Келінігіздің өз баласын алырға тілемегенін білесіз ме? Нешегенде? Алырға тілемегенін? Шулай, сіздің келінігіз өзінің, һәм сіздің ұлығызның малайын, яғни сіздің ұнығығызны өзіне алырға тілемей. Миңа бала керекмейді. Керек болмағаш неге тапқансың? Анысы икенче мәсәлә, киленегез баласын имезмей. Ярый, киленегез змияды, улыгыз. Ул да ризалык биргән бит. Балан алмаскамы? Әйе. Аны өйдә юк диләр бит. Элегрәк сөйләшкәннәр. Ризалыгын белдереп безгә телеграмма да җибәргән. Шупрәге шул. Улыгызмы? Инде нишлибез, Вазифа ханым? Мин нишлим? Я әйтегез. Мин нишлим? Бездә эшең юк, кысылма диделәр. Теләсәләр нишләсеннәр. Ләкин бала бит сезнең оныгыгыз. Булмагае. Бәлки сез алырсыз баланы. Нишлим мин аның белән? Ирегез бармы сезнең? Булса ни? Эй, ул җибегәннең ирлеге бала белән ул түгел бит. Мин мушис ителәсем. Тагын балаларыгыз бармы? Монысыннан да гарык. Вазифа ханым. Әгәр дә сезгә шушы хәлне сөйләсәләр, сез ышаныр идегезме? Нинди хәлне? Бер хатын үз баласын алырга теләмәвен, иренең шуңа ризалык бирүен, ир арасының шулай сөйләшеп утыруын. Мин нәрсә сөйләшкән соң хәтле? Иләнмә шуңа дидем. Сез киленегезне күптән белә идегезме ни? Белмәскә. Анасы ата спекулянт. Ирен куып чыгарып, типтереп яшәде. Бала кызганыч бит, Вазифа ханым. Алар кызганмаганы нигә мин кызганыйм? Алар бит әле яшьләр күп нәрсәне аңлап бетермиләр. Әйе, аңламаслар. Үзләренә кирәкне бик яхшы итеп аңлыйлар. Беләм мин ул юхаҗланны. Алным дигән булып юри баланы безгә ыргытмакчылар. Без карап үссесенә янәмәсе. Менә ыргытмый гына торсыннар әле. Мен аларга. Тапкан, готовый нәнкә. Белә ул безнекенең җибеп төшәсен. Кем инде ул сезнеке? Кем булсын инде? Ирем. Әле монда да ризык тияп килмәкче. Китердем ди менә, ашамый гына торсын әле. Әнә спекулянт анасы ашатсын. Киленегезне күреп сөйләшергә теләмисезме? Минме? Әйе. Аның беләме? Мин аны ыжмак ташырасам да аңардан качып тәмугка керәчәкмен. Сезнең кашан булса да җылаганыгыз бармы? Ничегенде җылаганыгыз бармы? Кешеләрнең берәр кайгысын, фаҗигасын ишетеп, йөрәгегез әрнеп. Эй, кеше кайгысы менә әле монда. Үземнеке җитәрлек. Малаем шуңа өйләнгәч, җылый-җылый күз яшьләрем кипте. Күңелем катты. Анысы бит аның фаҗига түгел, Вазифа ханым. Әйе, сезгә әйтергән зат. Сезгә аны моннан тизрәк кенә куып чыгарырга кирәк тә. Тизрәк кенә аңардан котылырга кирәк. Безнең урында сез нишләр идегез? Минме? Анымы? Мин аны милиция чакырып, сөйләп чыгарып аттырыр идем. Беләсегез килсә. Димәк, бала сезгә дә кирәкми. Юк. Бәлки яхшылабрак уйларсыз. Уйсын итәсе юк. Ул бит мәче баласы түгел. Үлеп нитеп китсә, булыр аннары. Юри үтергәнсез дип судтан судка йөртерләр. Юк. Әнә анасы алсында карасын, акчасы күп. Сезнең юкмы? Туктагыз әле. Нигә дип сез миңа каныктыгыз әле? Ни алмыйм дигәч алмыйм инде. Әйткән сүземнән кире кайтканымда, кайтачак та түгел. Һәм кайтмам да. Синсез яшәйбез диделәр. Минсез яшәсеннәр.
Ишетәсезме? Шукрак түгел. Ашыйсы килгән нарасыйлар җылыйлар. Аларны әниләре янына илтәләр. Саша! Такси белән килдеңме? Автобус белән. Ну, молодчина. Хәзер җыена башлыйм. Алай тиз генә булмый әле ул. Көт, китмә. Ничә икән настагы дежурныйдан сора инде. Әйтәм. Гөлфин апа, алтын чәч, Саша сезгә сәлам әйтә. Ярый, Сырали, Зарифулла күренмиме шунда? Саша, Зарифулла күренмиме анда? Белмисең? Гөлфин апаның ире. Юк ди, Гөлфин апа. Нишләп йөри икән инде? Әйтеп җибәрдем ич мин сеңелгә. Менә күрсен дә торсын. Килеп алмыйча чыкмыйм. Саш! Йыгылып төшәсең! Саша, не дури! Менмә! Ну, Саш, ну, миленький! Утырышыгыз, кызлар. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Пусть легким окажется. Ой, кызлар, эчимдә шатлыгым да зур. Сезнең белән аерылышканда җырлыйсым да килә. Очрашырбыз микән без тагын? 13-сен табарга килсәм генә инде. Ой, Гөлфин апа, килегез. Шушында очрашабыз, кызлар, яме? Барбыз да. Алтын чәч. Син быйыкма, яме? Менә күрерсең, барысы да яхшы булыр. Минем адресым синдә бар. Хат язышыйк, яме? Айналайым, балам, ой, айналсын сенен анаң, ой. Айналайым, мин сиңа иң изге теләкләр телим, алтын чәч. Мин дә рәхмәт сиңа, Валентин. Мин алтын чәчкә бер дуга өйрәттем әле, Валентина. Күзең төшкән егеткә туп-туры карап торасың да, иштән генә булай дисең, талкыга салып талкырмын, кояшың булып балкырмын, килгә салып тиермен, сагышка салып сөярмен дисең дә, яхшы да кала егетең. Зарифуллага мин шулай дидем. Килми әле менә чукынчык. Васильева, җыйныгыз. Кызлар, җылыйсым килә. Гульфин апа, милый мой, дорогой, яратам мин сезне, Гульфина апа. Ярый. Әйдәгез, өчәүләп тезелешеп,
Biraz tın oturayıq da. İsemmisiz? İsemmisiz? Rahim etiniz. Oturunuz. Римма Аухадиевна мен. Siz meni qizim dilemma turunda chaqirgansizdir endi. Shulaymi? Shulay. Sizning qizigiz dilemma turunda. Bag'ir kesagim. Siz nega yig'laysiz? Hech kimda yig'lamasqa ol bit mening birdan bir qizim. Men uni 2 yoshidan olib bir yolg'izim o'stirdim. Atisini ishladi. Yunsiz bo'lib chiqdi, qabahat quvib chiqardim. Nikolay Pavlovich deb turdim o'zini. Baribir qadrimni bilmadi. Men ona Nikolay Pavlovich, u menga ximera dedi. Tuzdim-da, izing bo'lmasin satana dedim-da quvib chiqardim. Siz bilasizmi? Sizning qizigiz bola topganini. Nechigingni bilmasga Zaytuna Zakirovna. Qizig'izning halini bilirga keldingizmi? Men bek kelar edim, uning yonidan ishlabdir kiritmaylar bit Zaytuna Zakirovna. Qutlab yozib jiberdingizmi? Ko'chdan ishlar ketirdingizmi? Интересно. Onu bit bunda o'shatirga tiyishlardir ish. Qizig'iz bolasini olirga tilamay. Bilasizmi? Bilasizmi deb so'rayman men sizdan. Biz onun bilan bu turda siylashgan edik endi Zaytuna Zakirovna. Munda kirgan shu. U shunday o'z so'zlarining boshina bir uy kirsa, u bilasizmi? Tog'in siylashib qarag'iz. Nega dashmaysiz? Tog'inmi? Shunda chaqirtib kiritasizmi? Yiroq tugil bit. Zaytuna Zakirovna, olaysa siz o'zingiz bir qo'yada ketmagiz endi yoraymi? Nega? Qo'rqam men angardan. Beshinchi palatadan Minglishevni chaqirig'iz. Ayye. Zaytuna Zakirovna, xonim bilan nechik siylashirga
Siz meni iratib qo'yarsiz endi, yaraymi? Nega qizig'iz bilan suylashirlik so'zingiz yo'qmi? Ol ikki so'z aytadi. Men o'tirib jilayim. O jilaydi, kuladi, bilmayman. Nega iratmadingiz so'ng kularga? Kulib tumagan balani ishiga iratasan endi Zaytuna Zakirova. Tug'anda jilagandir, nega unutgan? Shunday bola endi o Zaytuna Zakirovna. Shunday bola bo'lmay. Andaylarni o'stiralar. Siz narsa meni g'ayiblaysizmi? Dilim, qizim. Ну чего тебе? Mana Zaytuna Zakirovna söylashirga qo'shdi. Ну и сөйләшегез. O'tirig'iz Minglisheva, o'tirig'iz. Nega menga o'tirырга? Mening onim bilan сөйләшерлек сүзем юк. Nig'iz? Ну и что? O shunday bola endi. Ничек шундай? А сама какая? Выпишите меня, а то o'zim ketam. Ашықмағыз, кім деп айтем? Сіңлім deyarga tilim barmay. Гражданка Minglisheva, sizning qarshig'izda sizni 18 yil bo'yi tarbiyalagan anigiz. Tarbiyalagan. Oshatib, ishirtib, kiyindirib, o'stirgan. Ну и что? Barig'iz. Bar. Bugun sizni chiqarurlar. Barig'iz. Ana bilan qiz. Nishik? Ko'ngillimi sizga? Shuning uchun yashadingizmi endi siz? Aytdim bitmin Zaytuna Zakirovna. Sizga ketarga mumkin. Rimma Xadiyevna. Siz ketarga mumkin deyim. Meni g'ayblab qolasizmi endi? Siz kimni g'ayiblar edingiz? Ketarga mumkin. Ul bolani nishlatalar endi? Onisi sizning qo'yga tugil. Qizg'anishga qarshi sizda, sizning qizig'iz da bizning jamiyatchilar. Jamiyat o'z yolishini o'zi tuzatirga majbur. Agarda men ul bolani olsam, yaraymi? Zakon ruxsat etadimi? Zakon ruxsat etadi. Zaytuna Zakirova. Lekin biz bolani sizga bermaymiz. Nega? Kishilar orasida bir imgak o'stirib jibarganingizda bek jetgan. Qilonmag'iz grajdanka. Shinlab jilagan onalarning ko'z yoshlarini qishiratmag'iz. So'g'ish vaqtida il vatan uchun boshlarini solgan, bolalar uchun jilagan onalarning ruhin ranjitmag'iz. Men riza, erimda riza. Berigiz bizga ul bolani. Berigiz. Netkani shunda bu? Zarifullaning vaqti bo'lmasa, singlim kelirga teshishindi. Vrachlardan uyat. Bugun kelam deb yozgan edi singlim. Mana shu endi aynalayim. Boshni toshqarsang da bosh yarila, toshni boshqarsang da bosh yarila. Qaytib qina jetim, ko'rsatam men u Zarifullaga. Tag'in shul kombaynni remontlab yotatirgandir. Urag'isi jetdimi? Shul kombaynni remontlavdan orinmaydi. Bir sida tilida, bermay bit shunga bir yangi kombayn.
Нишек матурларым? Келмейлер жаным. Сіңлім келерге тиешейді, көрінмеймі шонда ишік түбінде? Борчылмағыз, келерлер. Сіз нишексің? Біз оның білен сөйлештік өзара хатымla. Бірде борчылмағыз. Аларда бит тәртип, хатын қыз торысынан біздегіден қатырақ. Әнисіне хатта yazып салған едік, жауап жоқ, үпкәлеуі бітіп жетмей тұрғандар. Әліге бізге қайтып тұрабыз. Колхозда каграс кіші жетмеген шақ. Бізде естісі де бар, бақшасы да бар, ішлей тұрыр, еркін. Аннан енді әнесінен хат келгештін ме, бұлай ма, өзі қарар. Ну, бұл сіңілі. Бала қадірін білеміні yok. Борчылмағыз, уынмағыз, уақыт ерте. Шыннан да, iyi mi? Gelirler hele, gelirler. Bu karavatlarga nega kirtmeysiz hali? Siz şıqqanlık deyindi. Mene, aytdim bit, zinhar aşılanmağız indi. Mene, şulay bulsun idi, Layzara Xatımla. Min özümnikilerini kütüp тұрайым да, менікілер келгенше, алтын жашының ұралбайы келсін де шықсын ие. Мен келдім, алтын шаш дейіп, тәрізеге қышқырсын еді. Ұралбай ісімні, алтын шаш қызының атысы, бек әйбәт егітті, алтын шаш айты. Айзара Xatımna, неге бұл әкиетлер шын болмай екен? Кім біледі? Belki bulgan haller nekiyet etip sililerdir kişiler. Kolobek'le, sizge kelgenler. Tınışırak altın şeş. Estağfirullah degen bolary da Valentina bolgan bolsa, oqut izrek. Sabır. Birili özüm uyqymel, birili. Özüm. Ұралбайым мә, бағыр кисәгім. Appa bilen yüzni. Жиын енді тезірек. Нәрсе қарап тұрасыз, жиыштырғыз енді аны. Қабаланмағыз дейлер сізге. Қабаланмасам 12 баланы тауып бітірген ішік уақыт жеткірем деймен. Көріп тұрасыз бейт алтын шашының қалын өзі бір нәрсе де ішлей алмай. Алтын шаш, сен бұршылма айналайым. Бұршылма, барда яқшы болар. Ой, апай. Шақты күзәкке өттігісіз мені. Біразғына отырып тұрға бұладыр бейт. Сағынырсыз әлі Нина. Міне бұл карауаттағы кебіклер көбірек кіргелесе, сағынырсыз. Келелі, бір құшақлıyım әлі өзіңні. Екінші малайыма қатын болып келесің ме бізге? Bir секундға күтігіз.
neler şu kınşıklar. Gileler. Birov, ikkov, üçov, dörttov, beshov, oltov. Altısı özümniki. 7-si özümning Zarifullam. 8-si singlim, 9-si kuyov. Barsının da kolumda şeşekler. Şeşekleri sizgedir indanın Aydara Hatun'a. Mına tavu. Külüp yürüdügüz de. Komediya. Qarağız hele gitmediler miken? Yok, turalar tizlişib. Qır qozları kibikmi? Soldatlar kibik. Aydara Hatun'a aytayım şularga bir söz. Eyttigiz. Zarifullah, işikке barıgız, işikke. Aydar'nın burnun da sürtmegenler.